što bi rekao Dino Velin. Inače, istakao bih naravno da si bio učesnik čuvene emisije Ćao Darvine sa Ognjenom Amidžićem koja je bila vrlo davno. Čovječe, otkud ti to sad? Crnogorci protiv momaka iz Srbije u ljepoti kao manekeni šetali su tada. Gošća je bila zapravo članica stručnog žirija Nataša Bekvalac. Crnogorci su pobjedili. Sigurno, naravno, zahvaljujući tebi jer sam se i raspitao sa ljudima koji su bili tada u studiju i Nataša je rekla, kada je pitao Ognjen da li biste izdvojili nekog manekena, ona je bila tada doduše trudna i rekla je bih, ali ne smem. I pogledala je u tebe, to je neka moja procjena, ali dobro. Ne bih sad i rekao da sam ja zaslužan za tu pobjedu, ipak je to bila jedna emisija, jedno druženje prije svega, nije to sad bilo takmičarski naklonjeno, da kažemo, moramo da dobijemo po svaku cijenu jedan odličan show. Ali pobjedili smo. Ali pobjedili smo. To je najbitnije, Crnogorci kršni momci. Da, zaista je to davno bilo, to je bilo jako davno, eto više ja sam na to i zaboravio, iskreno. Eto, svaka ti čast što si to... Reci mi što se tiče mode, omiljeni neki brend, da li pratiš modni trend? Da li pratim modni trend? Naravno, nemam, ne bih nikoga posebno izdvojio, jer meni se sviđaju kreacije raznih kreatora, raznih brendova, tako da nemam sad nikog koga bi posebno izdvojio. Uvijek sklapam, kad mi se nešto svidi, ne gledam pretjerano da li je to skupo ili jeftino. Ako se mene to sviđa, ako to ispunjava neku moju zamisao i neku moju kreaciju koju ja vidim. Mentalno koju zamisliš, što je to? Apsolutno. Vidim tu sliku, vidim da je ta majica ok za mene, ja ću to da je kupim, nebitno da li ta majica košta 20 € ili ta majica košta, ne znam, možda i više. 120 nije dobro, opet... Nisam ni od onih osoba koji pretjerano bacaju novac na skupe stvari, zato što smatram da imam prijatelje koji tako kupe jako skupe stvari, pa ih obuku jedan ili dva puta i poslije toga ih više zaborave da ih ima i onda je to bukvalno bacanje novca. Nisam ni od tih, ali kažem, opet kad gledam da kupim neku stvar, gledam da kupim nešto što mi se dopada. Gledalci će primijetiti da voliš da držiš hemijsku, često znaš nešto da zapišeš, jer naravno uvijek ti dođe nešto da programiraš u ishrani, a možda i neko pismo nekoj mladoj dami. Molim te ovako, s obzirom, znam da ne voliš previše o emotivnom životu da pričaš, ali s obzirom da je moja emisija blisko sa i da smo mi inače privatno ovako bliski prijatelji, otkri nam ovako nešto. Ništa, ja sam u ozbiljnoj vezi već 3,5 godine, ovim putem pozdravljam moju curu. Nema tu šta mnogo da se priča, ozbiljna veza, ozbiljna cura, tako da, eto, to je to, nema mnogo što reći. To je cura s kojom sam i živio, ona je sada u Švedskoj. Uskoro će doći tu kod mene u Crnoj Gori. Nemoj, molim te da otkrivaš ulicu, dovoljno si rekao Švedsku, možda bude neki atentat. A neće. Ne daj Bože, neće. što znam, Podgoričanke su opasne. S obzirom da si se preselio sad u Podgoricu. Kaži mi, imaš li nekog uzora u svemu tome? U bodybuildingu, možda u modelingu? Pa u modelingu iskreno nemam. U modelingu nemam, uvijek sam naravno kad sam gledao, kad me inspiriše, uvijek sam gledao sve najbolje svjetske modele, jer se uvijek vodim time da ako učite bilo šta, učite od najboljih. Tako sam ja uvijek kad sam počeo se baviti manekenstvom, uvijek dobio inspiraciju u najboljim modelima, sa najboljih revija, najboljih kreatora i tako dalje. Što se tiče bodybuildingu, imam naravno tu nekoliko uzora koji su mi tekako dobar motiv, pogotovo kad idem na trening. Ne bih sad imenovao zato što ljudi vjerojatno te sportisti ne znaju, to nije kod nas praćeno, ali mogu spomenuti Jake Cutler, Branch Warren, Kai Green, to su neki svjetskih imena bodybuildinga koji su jako i tekako dobra inspiracija. Što se tiče muzike, s obzirom da je, da kažem, tematika, barem polovina emisije se bazira na tome, što je to što privatno voliš da najviše da slušaš? Privatno volim da, kako mu hvati raspoloženje. Narodnu muziku odmah, znači to nikako ne slušam, ne mogu, pogotovo sve što sam stariji. Bilo je perioda kad izađem na narodnu muziku i kad sam mogao da slušam, ali sad u zadnje vrijeme ne mogu to da stvarim nikako, a ovako... To znači da te ne očekuju na ovom nastupu? A ne, ti si moj drugar, tako onda, naravno, ti nisi jedan najklasičan narodnjak. Da, ima nekih pjesama. Eto tako, tako onda, što tiče narodne muzike, to ne mogu nikako da stvarim. Mada znam da te pogodim ponekad. Dobro, naravno, bude određeni moment, naravno, volim da slušam Cecu, Aca Lukasa, to su institucije, Tomu Zdravkovića, ali ovo sad što se preferira preterno... Da, ovaj Turbo Folk, to ne mogu. Ovako u slobodno vrijeme volim da slušam naš domaći pop rock, volim da slušam neki strani rock i tako.
Postoji li nešto kad treniraš ili dok vodiš trening, neka određena muzika koju slušaš? Pa ne, bitno je, obično to bude strana muzika. Obično, sad u zadnje vrijeme teretanu čak i ponekad pustim malo domaćeg roka sa nekim mojim klijentima, tako se onako malo pustimo, njima to odgovara, ne smeta im. Narodna muzika samo da to bi me tekako spustilo na treningu, pobjegao bih. A ovo ostalo kažem, kako mi hvati prvo, neka mi sluša strana muzika, neka domaća, volim ti kako u zadnje vrijeme slušam rock, domaći, stari u rock, smatram da je to muzika neprevaziđena i šteta što se takve stvari više ne proizvode kod nas. Ja volim to, jednostavno. Reci mi, automobili ili motori? Automobili. Da. Jer u automobilu možeš lakše da prevezeš svoju vilu. Da. Da. Odlično ti ide to recitovanje, stvarno moram te pohvaliti, imaš taj talent u sebi, nevjerovatno nešto. Hvala ti, Marko. Naravno, tu je inspiracija kad su pozitivni ljudi kao što si ti u pitanju koje, rado volim i da ugostim. Inače, treba ekskluzivno najaviti za moju emisiju da od utorka počinjemo jedan program od mjesec dana. Bićeš moj lični trener, vodit ćeš računa o mom izgledu da me pripremiš za neko slikanje koje će biti u Italiju i naravno te ćemo slike ekskluzivno prikazati u mojoj emisiji kada ćeš posle mjesec dana biti gost u modnom prilogu. Eto, čisto da daš i svoju neku kritiku. To je bila tvoja ideja koja je odlična. Odradit ćemo posao, morat ćeš da budeš, onda ti kažem, itekako disciplinovan. Nema sokova i čokolade. Nema čokolade, pa čak ni ovih sokova, pošto je to sve, da kažem, puno šećera. Može ponekad da se čisto malo napravi, da kažem, na mala varka, ali ne bi trebalo pretjerivati. Tako da, znaš, čekajte jedan period discipline i jednog spartanskog rada, ali to će da se isplati, prijatelju. Tako da te modne fotke će da budu nešto što... Za te modne fotke platit će mi stotke. Da. Znači tako, eto. Naravno, tu ćemo se dogovoriti i za tvoj dio, jer si mi veoma mio. Inače, dragi gledalci, čuli ste vezano za Marka. Ponavljam ponovo, dodajte ga na Facebooku. Naravno, on će i u narednim emisijama biti uključen strogo uz modu, s obzirom da je, ponavljam, jedan od naših najboljih manekena, ako ne i najbolji. Mislim, sa najviše iskustva. Ultramoderan momak koji ima pločice na stomak. I eto tako, Marko, drago mi je što si bio gost u mojoj emisiji. Hvala ti što si me pozvao. Vidimo se, čujemo se i eto tako, čuvaj se. Idealno. Dragi gledalci, nastavljamo sa našom emisijom. Inače, drugi gost je upravo stigao. Riječ je o našem možda i najpoznatijem crnogorskom frizeru, svakako veoma popularnom Dejanu Miloševiću. Dejane, dobrodošao u emisiju Blisko sa, jer te Nino vrlo dobro zna. Hvala Nino, hvala što sam me pozvao u emisiju i veliko mi je zadovoljstvo. Molim te da se dotaknem odmah tvoje neke biografije. 10.6.83. Dragoj često poklanjaš cveće, pošto si otac, inače 3 dece, a sinoć si pravio i frizuru od Ražnatović cece. Malo smo sarađivali. Molim te, kako je izgledala ceca na nastupu posle tvog šišanja? Dobro, vjerojatno će na nekim drugim medijima, što štampanim, elektronskim, gledalci moći da to isprate, tako da ceca kao uvijek. Ceca je naša muzička diva, a ti si sinoć bio malo umoran od piva, ali dobro. Ne, od vina. Od vina, nije od karvina. Reci mi, osnovnu srednju školu završio u Podgorici, u Beogradu, tehnički fakultet. Molim te, taj neki period kada si živio u Beogradu, da li je, da kažem, tamo se rodila ljubav prema frizurama, prema uopšte tim nekim stvarima koje se tiču tog posla? Ne, ja sam ovdje završio srednju tehničku školu, zapravo smjer frizer i nekako imao sam taj osjećaj, zapravo nisam imao osjećaj, nego to je to. Intelekt prirodni mi nije dozvoljavao da ostanem, ne podcjenjujem sad kolege iz moje branše, da ostanem na toj skali školovanja. Nastavio sam u Beogradu, završio fakultet, vratio se nakon 4 godine ovdje u Podgorici i počeo da predajem u istoj školi u kojoj sam završio i taj smjer za frizer. Upravo tako. Da li te vežu neke lijepe uspomene za Beograd, s obzirom
da kažem da tamo ima dosta i frizerskih salona. Mogao si nešto i novo da vidiš. Da, da, I u praksi da... Gore sam i sebe nadograđivao u ovom poslu, tako uporedo sa školovanjem, fakultetom, završavanjem fakulteta. Koga si prvo ošišao, sjećaš se? Mislim... Koga si nagrdio? To. Sjećam se, vratio sam se sa prakse ovdje iz Podgorice. Tu sam završio srednju školu, kako malo prije rekao. I činilo mi se da je to vrlo lako, znaš. Došao sam kuće, ja mislim da sam, nisam siguran, ali nekih 99% da je to bio stric moj koji je sjeo, kad se sjeti te frizure, znači, ni kapa mu nije pomagala, sigurno. Definitivno ne bih volio da sam bio ta prva mušterija. Doduše, sad vodiš računa i o mojoj modnoj frizuri, tako nemoj negdje da curi. Figurativno, naravno. Pošto vidim da je ova hemijska, molim te, daj mi je samo da prikažem. Znači, evo, prodaje se ova hemijska 500 eura, ovo je magična hemijska, znači, koja goste animira, raspoloži. Evo, desnu ruku tamo pomjeri. Ovako, viš kako radi. Kao štapić. Ne, hemijska mi nekako posle makaza najbolje stoji. Da. 10 godina radnog iskustva u ovom poslu kao frizer, znači toliko si postao reprezentativan u svojoj struci, ruka ruci. Mi smo Vuci. Da. Za majicu me povuci. Nego dobro, povukao sam ja tebe. Treba reći da imaš i 3 bebe. Kostu, Petra i Lauru. Da, Lauru. Kosta nije beba, Dobro. Kosta jeste... To je bilo zbog rime, ali ne baš zime. Kosta je već u prvom razredu, Petar je 4. godina svog života, jel? A Laura mi je nekako ona nam je beba, jel? Ima godinu dana i to neko buđenje sa njom i dan koji naravno mogu da provedem. Danas sam baš htio da se njoj posvetim, ali morao sam tebi ispoštovati, tako da htio sam i nju da dovedem u emisiju, ali to bi bilo već gledanost od koliko ima, 40 i nešto hiljada, jel? Pa ja mislim da bi premašili cifru od 100, jel? Sa njom, ona bi ovdje već igrala i tako. Laura će biti uskoro i zaštitno lice emisije moje, naravno, onakve oči i obrazi, svako bi da je pomazi. Reci mi... A tata je pazi. Dejane, tata je pazi, upravo tako. I na dobroj je stazi, da to poštovati. Baš si posvećen kao roditelj, naravno, često te možemo vidjeti kroz Podgoricu kako šetaš svoju djecu. Kaži mi, inače, nadimak ti je Raro, koliko je to staro? Od kad je? Pa, staro je, sigurno nekih 15 godina, tako da ne znam ni... Ko ti je dao taj nadimak? Zašto? Raro. Zašto, tašto? Raro. Pa društvo neko iz tadašnjeg vremena, nekako iz Milošte, nemam pojma, Raro. Prvo sam ja njih zvao Raro i to mi je ostalo, sad oni mene manje više si zovu, čak i na Facebooku, srednje. Da je kao bumerang ti njima, on se tebi vratio. Vratio se meni. A reci mi, da li jednostavno ti vodiš računa o frizurama svoje familije?